Kancelarija je predviđena da, naravno, obavlja širok krug poslova, ali ja bih osnovne ciljeve kancelarije sveo na sledeća 3 cilja. Prvi cilj je uspostavljanje stalnog dijaloga između države i udruženja i drugih organizacija civilnog društva o pitanjima od opšteg i zajedničkog interesa. Drugi cilj je jačanje međusektorske saradnje, posebno u onim oblastima u kojima udruženja građana i drugi subjekti civilnog društva deluju, kao što su ljudska prava, izgradnja pravne države, rodna ravnopravnost, socijalna zaštita, suzbijanje siromaštva, socijalna inkluzija, obrazovanje, kultura, amaterski sport, održivi razvoj, zaštita čovekove okoline, dobrosusedska saradnja i, naravno, evroatlantske integracije i tako dalje. Naravno, prosto celo polje delovanja civilnog sektora je jako, jako široko. I treće, i verovatno najvažnije, mi na ovaj način kao vlada želimo da ojačamo kapacitet udruženja i drugih organizacija civilnog društva, jer smatramo da su nevladane organizacije i da je civilno društvo u celini neophodan uslov demokratskog razvitka svake države i svakog društva, pa tako i Srbije.